Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Nili angtong ingti kathar hemkang samben ke joklote BJP dunjuiji puke munit atum akeng pendam de aphu pen damrong ahutsi BJP dunji pusi pherangke athengnu ningjepon Paipaini phaying koi arni All Party Hills Leader Conference mate thi hek pen APA chal selamjai sarpo angtong ingti kathar pherangke athengnu kaningjepon ki ASDC claim bang Daniel Teron 6 schedule go back pu social media along comment ki pidun ke chokche thektek abanglo lapen nili angtong ingti kathar hemkang samben ke joklote BJP dunjuiji pu rat atum kamatha ke nili lason amunit kali nili ke BJP ki dunji ke munit atum akeng pendam de aphu pen damrong ahutsi BJP dun popusi pherangke athengnu ningjepon News Desk Report, Karbi Anglong News. Daniel Teron ke hai, ASDC claim bang fulo, ASDC claim bang fulo. Alang li hinpen Facebook along comment kipidun 6 schedule go back. 6 schedule go back ko, ante abu disi alang li council along kang nidun ke upiat ke sikang nidun lonte 6 schedule bang ke council lo. तो काउंसिल बांके अफिबी कोबलो अलांग इन नॉन सिक्सिदुल गो बेक बुकानिंजी हुद कांगनी कारजाब आचाताय अलोंग ले कारबिंग लोंग ले दा सिक्सिदुल एरिया लो ला सोटेंग कुरुतांग ने लांपार ले कानिंजी कली सिक्सिदुल गो बेक कुरुतांग ते डेनियल तेरोना के हाय बांके पिनियानी पेनके शेड्यूल ट्राइब 2 ला सो स्टेटस तांके जामे खां थम पेन ना को अमे खां से थमिंग अमे खां से निंजी कली जे tham bet si karbiang long pen angtan se lang le long le la cho nam lo si hadak si chubo chi dam nang ko siksidul go back protang de siksidul angkang arlo kupia war sai ma ke do an ke lang li chi te kang go nang ko amhang ke thega ni pen pini non arang war arta ma da song bong lang le ka pang rum akhia ta tan lang li che bar lam nang ko la pen siksidul go back protang de dak karbiang long arlo alang litung ASDC asong tensenang ke karjang dong tulo ASDC asong pensi siksidul go back bukan dia teng pulotang te ASDC asong ke dak siksidul angkang arlo bangke kili ke long cepat tetun mate dak asong ka ciseng asong ke dobom lang masih arot si aron masih available lagi nah halo dilihin pengen puji ku bangke nasi Daniel Teron ke hai song na bangke milit heklong lo Pinianianta tuliram longhang ke hai omorsing kiso ke hai atum kacariye long kupine heba kaningi dun doloma thang na belang ke BJP tum kacariye long aken kam tin ke jong dun 500 tang utheglong ma hilong le ke kai te PSLC la penon ki tang jilang ta PSLC phangsi kham ki dun der athema alang itu bangke siksidul masih ning dokte da along di masih ning dokte na sehala siksidul aphan ka pavir asong BJP no Kiduk dat ahem tun soarlo atoma phan government pen urunudoiman pini Dipu Farmer Growth Center along ingpuponlo Karbi Anglong District Administration atum pen pater pipon si bangso scheme Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ingpupon Laso Urunudoy scheme along EC MLA constituency along Bang Parut Froxy an Thaponji pusi CEM pen bang dakpon lapen aprang pen Urunudoy kelong bom atum voreng avar sai kedo ahem tun atum an cheu dunang pu mate kedo tang apot ching thandam nang pu athe lake kidok kelak BPL arat atuma phan pusi CEM pen pherangya thengno pachinipon Laso Urunodoy scheme kipipon aphan tin semarsi adon tin kelang chari ponji ahok BPL mate voreng avar sai kedo ahem tunma kelang ponji aphan CKPC toy poputa CM pen pangdakpon Laso Urunodoy scheme October achiklopen pharokre hinira phokepan atangka thapon popusi pangdakpon অসমত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি কৰা হৈছে যিবিলাকৰ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পাবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছে আৰু যিবিলাকৰ চাকৰি থকা স্বত্তেও
উইথড্ৰ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পাইছে এনেধৰণৰ মানুহবিলাকৰ তেখেতে অনুৰোধ কৰিছে যাতে চাৰেণ্ডাৰ কৰক সেইকাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং 83 পৰিয়ালে তেওঁলোকে মহিলাবিলাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰাইছে আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এনেধৰণৰ আছে আগতো চাকৰি নাই পিছত চাকৰি পাইছে এনেধৰণৰ কিছুমান মহিলা আছে সেইবিলাকৰ পৰিয়ালৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পাবৰ কাৰণে আমি সাংসদ বিধায়ক আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ MEC লগত আলাপ আলোচনা কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাৰ MEC MLA সমষ্টিত 7,000 কৰি তেখেতে দিম বুলি কৈছে 7,000 যদি দিয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে সেই 4টা বিধান সমষ্টি আমি আলাপ আলোচনা কৰি কোনটো সমষ্টিত কিমান বিধান হ'ব কোনটো সমষ্টিত BPL কিমান আছে BPLৰ মহিলা কিমান আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেই গোটেইখিনি ছাৰ্ভে কৰা টিমটো যাতে কোনো যাতে মানে ফেক কমেণ্ট যাতে নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকক লগাই হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আপ টু গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে একাডেমিক সাহাৰ্য দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে ছাৰ্ভে কৰা হ'ব আৰু ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব লোনৰ স্কিম পাইছে নে নাই আৰু যিবিলাকৰ পাব তেওঁলোকৰ দুখীয়া হয় নে নহয় চাকৰি আছে নে নাই সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ জৰিয়তে দিব লাগিব Hauragat College along pinning 2022 Upharman Freshers Meet ke pamanpon. Bangso Freshers Meet mate Aki Milo Charlie Ausumar Atumpen ke pachini pon amayalong. Hauragat MLA Dorsing Ronghang, MEC Ojit Kumar De, EM Omar Singh Tisolapen Abarim EM Khonsing Rongpilapen, Hauragat College Principal Tachuddin Atum Chetongdun. Hauragat College Karbi Students Union atum ahin pen Hauragat MLA Dorsing Ronghang Ariding Pinpur Alusitami Pipa Jordun Lapen MLA Dorsing Ronghang ahin pen Boys Common Room Lapen Hauragat Local MEC Ajit Kumar De ahin pen Ningkan isi Angbong pen Karbi Jambili Athon Lapen Samson Singh Inti Akumlin Sitame Hauragat College along Kikim Ponji Aphan Sitame Bangso Freshers Meet Katalon along Chechak Tekang Lapen EM Omar Singh Tiso ahin pen Hauragat College along Mirbiri mate Garden Sitame Kikim Ponji Pusi Chechakpon Lapen Bangso Ningkan Suri Hini Rankora Hini Hauragat College Freshers Meet along Kaprek Akhiatum ahin pen Sitame Kekan Kilun Chapaklang Ponsi Ing Samjin pen Bangso Ningkan Suri Hinira Ingkora Hini Hauragat College Freshers Meet Katalon Tachunpon Hauragat pen Siwaram Kro Karbi Anglong News Hauragat College along Akimi Lo Charlie Ausumar Tum Aphan Karcho Patente Kedeng Pon Freshers Meet so program Kita Hauragat College along kami ini managing committee lo college town president masih ini CM Sar Simanyalam और किस समय वेलकम फंक्शन करते हैं उनको केहाय मौसम किसो फाइनेंस कमिटी EM আমাৰ বৰ্তমান আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে Ausumar Tumhan Aning Parong Dulo Charlie Pinegi Panabang Tingkat Tekang Apente Tola Salong ke klaim dame son mundulang pasi pini litum dat auditorium hall keha pasi auditorium hall pitat ke udang anak korban sila so pitat lamutum karena promosi CM reading angyo lampali tampo apente nilihin panabang MLA hoipen dat was common anonili kinpe kim buni panabang Pilipini lampang dak kang Pende Karbi Thomas Council EM Agriculture alang lihin ke College arlo isi mesen a garden akenang sot non nakimi labang so new education na policy labang so thank you asiti na college long mane so mir pari mesen na so akenang sot do policy alang lihin mesi chat kono na penan parte dat local NEC alang lihin pendak Karbi Lo Charlie Somartum kehang ateng pen something ang kia kumlin masolo got isi
Karbi atum si manpeng ke thenai so jam dile thon ke som thom ye panabang kami lang di dat lokal misbin si chak silang som thom dil tum ma thom vaisa som ta tenen kan sem bong si papleng di pan si tum Karbi Customary Law Court ke pangni ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Richo Hampang Asong pen Chenglok Abarim CM pen Penang An Angbong Dipu Arboretum Cum Craft Center Hall Karbi Anglong Autonomous Council pen Mai Phausi Chingwai Pandupon Meeker Hills Autonomous District Administration of Justice Rule 1954 and Constitution of Village Council Ateng pen Karbi Ahampang along Rongasar atum Karbi Richo atum Bisar Kidar Ajakong Jehar Chakpon long je aputhak Kapachuna Phansi Jasemet Chingwaipon Karbi Customary Law Court along Bisar Kindar Mate Kangsai lapen ke chok je atum phan Phatek tami ke beng ponji heihui aron atang ke claim je aputhak si Jasemet Chingwaipon pusi CM Dr. Tuliram Ronghang Pherang Kyang no Jaipon Laso ka implement je phan kapitun je phan sa pini song ke doan lapen je Karbi sarkida ke thek pinpo habi Karbi cho lapen ke long rehini saramai lapen Karbi rong saramai Karbi long rong saramai lapen abarim CM lapen abarim MLA dum phan pen lapen Karbi Autonomous Council MEC MLA chairman EM lapen ke pia ke hai dum pen chingwai chingsai ba kapitun je phan si pini kung sai amai ke dum la si mua chiklo abang ke petang lapo la sumri kung thak la sai appointment ki pipen cheklo la pen ke workshop abang ke Oktober cheklo pen si a consensi tin la so bisar kidar aron son ske klemi ma la haya puthak tame prada kung sanga mai bang ke a consensi tin tame pandui ko la si la so customary court ateng 1954 using prepen Ichun jelang nantai litung han laso provision apida pen da non litung mori pen laso kapitun kadoko we na cerap itu dun persi litung tame ko no pen laso putha well to jadi lasi laso putha si pini bangke kosonsi kapitun jima laso kacing wai cing sai masih pini song ke doan ke thei tu han lapen ke kamun ke thei pinpo habi lapen ke long rikri ini saramai pencing lokal bicu mata ini la somai kencing wai dalam the bangke lasu arona tengpen besar kidar aron koson silitung Karbi itu maka besar besar kursinan pencing lok puni kanti ke popen cenglok lapen ke kacubong kacuri lahai aron pencing lok lahai lasu apran pelon ini kan Proxinar kepen laso pothani CM judet pen laso pothani laso ra niti kasumri law book poni dia asi gono pandala so homni pathai lo sita gono lo mena pachuri bakke kan dalam pen English salam translating laso pasi translator dara so ortero machi chairman PC da laso Dr. Masino kiala sila jasa laso kita sabida pasi nona bakke final ke draft je phan si non ban ke committee of opinion seng tu la so kha mo je chepto sistem mo je pachu ko ban ke Karbi long so khai ton phan an non ban ke la ban ke chok ke tum phan long te ningkan phone ke jer ke bengi Karbi Autonomous Council la customary court ateng beng